Baujadi Yampum Ibamar Ibapau Kara update Taujere. Eneson I'm ki pistol like I takidre, Nagagi Firal Fijanate, Eneson I am. Madam Queen Lip Rubber Eneson I am Musum Barasarkar and Ikimarakta Satarakiba pistol. Ngarang Nona Santran interlocutor when a Kankiba former IFS officer Eke Misraka or Chanavada. Warusan Amatu Propangam Kedre. Tauma the Bazaning the Funkuna Eneson I am Gimeki the Ginaga Pesto Kasike. Yamna maru iba naga national flag amasung constitution ke wafam basik kay nungda compromise tawroy. Naga national flag kasi pi pasiat nate naga singe national identity ni aina fongdokre. NSN IM ki meke digi fongdok libanat naga singe tongan ba constitution amasung naga singe iba flag ke dimana si haujuk pawba yabali tre. Taung se central government Jammu and Kashmir da article 370 laututuna tongan ba kaido kiba aduga chap manana naga singa basung state ani kamrakta tongan na khaiduk na bhona bane bar sarkar na isu kudimakta da thaidun leipatagi naga ke solution ase haujuk bhawa warusin prakpangam da bane naga ke isu ase cultural issue nate india na naga ki flag bo cultural symbol oina onthok pa yana da naga ke isu ase cultural issue oina lawe haroi naga ke flag ase da naga political identity ke symbol oi bane NSN I'm in the government thak palang the two to Nagamyam da Atopa Polum Amapiba Tauroi Aire. Makatarakba Atopa Pau Amadana. Hirok the Paumi Puramle Siar Fisiki Ating Batamgre. Hirok Block Congress ka Marilina Pau Kumdanapa Warip Locre. Block Congress Asiki Maketagi. Block Congress Asiki Maketagina Labak Tiba Tautoni Fondoracre. Manipur Legislative Assembly Gitaragani to Super Mikal Pangtokadapa Matam Naxilak Pagi Ahunaba. Thoganing the Bataudoxing Assembly segment Krata Toxilak Padagi, Makatarak Pada Impanta Nutigi Ektapongba Pauxe, Narogi Taudangi Taubal District Pawi Webitanat Taubal District Working Journalists Union ki Vice President Weriba, Alagba Bramesor Saini Fuganitui Apokpa, E. Kamesor Aerok Part 2 Masake, Swang Magda the Mukulum Doirom, Mukulum Chanduna Food Seramle Aire. Taudogasi matang de like an adum lady Bapami as Igloin a pina pause as the Pandora Kibada, Tanjado Magna Sakum the Cha Loner Batarang to the Labani Aduga. Maporibana Sumang the Ayuki, All India Radio in Palgi Pauta, don't letting it selecta. Mioni Forum Laka Karana Tongal the Lip the letter Kulum Sanselactuna Mapuroibage. Nasigi Disangi coffee, Amusupu the Laki Pagaloin and a Ponga Giba pausing as a Karikino Irabane. Madura Soklaba Paumi Asiki Maketi Power to Todok Adugimatanga. Pangto ki bamiang ki wakat mi from the saruyaki person of Pongdor Pagi Matung in any Arabada. Makatana Wang Pong Sata and Kauba net but out of Fusaram Bane. Tanjado Pami Asiki Mungi Masin Manauna Chingba Yauna no passing tabak Satuna Kingi Talak the Topani Adobo. Mapuro Mio could lom Chandra Puru Pagi Mayokta Lau Kong Badagi, musing Adu Mafam Adu Tatu like a Chen Kibane Aire. Musing Adu Kimadung the Masak Maming Kangba Karayawi Adobo Kara. Jogging nesting before Ellison Dona. Mamai Bamit Kumba Yahudaki Siang na Kangba Ngamkide Aire. Pantadramhakwa Tawar District Hospital Lom the Pukatun like an ake. Doctor Singh Hitak Lantak Kapagaloina Diagnosis Center Amada Axe Loduba the Tawaki Sarukta Fracture or Batenaki Aire. Taudok Adubo Kaxing District Journalists Association KADZ and a Haxin Lobagaloina Zaning the Fongtorcle. Association ke Secretary Talk Job Jainta, Midday Cherolamana Tautok Asiki Mayok Tawal District Working Journalist Union, a lot of period Kodemota Savat Kani Aire. Baumi Langba Murmesa Masagi Mim the Hydro Block Congress ki worker ni Ibami Kulomna, Puramba Taudogado Tawal District Working Journalist Union, so Haxin the Lobagaloina, Zaning the Fondorcle. Loydana Tawal District Working Journalist Union ki members in Hydro Block Congress Kamarilena Ba, Baukom the Baina Ware Block as Union Asiki. President Soibam Benoiki, Jarolabana Pondorale. Nase Puntaret Minifu Mangarum Tarapura talk about Tautokas Matang the Union Gi, Maketi Old Manipur, Working Journalist Union, Editors Guild Manipurki, President Sing the Su Aiba Wakat, Jarolama Peacekeeper Kaloina, Lokat Pam Topa, Tabaxing Lokat Pinaba Ayagre. Amarum the Pami the Kutaramba Taudogasi Labak Tibani, and Sohiro Block Congress Kimaketi Fondoracre. Kasinong til Airok the Pangtok Papamising go na Bagitaromabada Airok Block Congress Committee President Toxum Ranjanamak. Handak Baragasi Congress workers in Jum the Jangdan of Pubiba. Yum Togaiba, Sayan, Hatbagitabak Sataduna Langi, Serectangasi. Impal the Fongo Tongatongan Pausing the Airok the Pimu set Personami from Le Amadi Pimu set Persing to Hanaki Minister M. Okenrugijum the Jensenki and a follow Pasilabak Tibane.
ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯐꯨꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯝꯂꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯋꯥꯔꯀꯔꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ngasi faubade miadia ba ikai khumnaduna hairo block congress committee na lakli haraduna paumi amada khut tharambasi yamna nuaite kanana kari maram gi damak furam lebano lanai nuaina tabagi tawribra haibadasu khangdre haraduna thawdo ase hairo block congress committee ge su mariama talainati amadi thamoi sokna nuaita ba bhawi haire loina hairo te asingum iranga si adum chathadun leirabadi ingna ching leigedaba mandre Leibagasi Constitution na piriba miyamagi right mangdana ba ikoi kudingmak ingna chikna leminasi ana so apel tauke Saraga sidanga si paumi amagi punsi bu tamsing daram ba thawtuga du thoke bagi kan kanadana District Magistrate Thawbal A Subhas na order ama thoktuna Airo village ki area punamakta Criminal Procedure Code 1973 ki subsection 2 ki makhada miyoi mangan atragana masidagi hena punba amasung misi ba yaba nongmai yauna khosukula sing pudun chatpada athengba khudak thaki makhada ba order ama thokte pawba thamkre are nongmai kapagi thawdokta miyoi ama sire tarit chokle United States of Georgia dalaiba Fort Valley State University ki campus manakta sakang daba miyoi ama laklak mafam khangdan nongmai kaplambagi thawdokta miyoi ama si ki bagaloinana tariat asok apan nangan kre are thawdok asiga marik lena police officers na phongdoki pada nongmai kapagi thawdok asi ngarang no bidang thoki bane nongmai na panbadagi sikrapa mi adu university asigi mairoi nate sakang daba miyoi iduna mafam rang khangdan nongmai kapagi thawdok adu da miyoi ni pan choki bane asok mi nipal adu hospital pokatuna treatment chathaki adu amadi ka hena soki bana maram oiraga laikanaba ngamdana si khibani lemawriba miyoi tarit ki phibam ka hena khodong thinangai oidre thawdok asigi matang da police na case summary start tawki ba loinena tijan bagi thabak chataba haukre haujuk phawbagi oinadi gender pembe phaba ngamdre aire sanabagi pau amada India na hanba T20 World Cup ki match sanabada yamna chothapa mongda Pakistan gi makuta wicket tara dhamai thi banangkre ngasi UAE gi city Dubai da leba International Cricket Stadium da India na T20 World Cup ki hanba match sanabada yamna kuina dagi lamba oidun lakaba Pakistan gi makuta yamna chothapa mongda wicket tara dhamai thi banangkre India masung Pakistan gi cricket World Cup puari da Pakistan India bo amukta thoiba ngamtribane adu ngasi makoina India bo wicket tara dhamai thi biduna anauba record mathamba hauge ngasi gi match adu gi toss Pakistan ngamduna bowling hana tauki maduda makhoi gi bowler sing na jauna fajaba bowling tawduna India ge batsman sing bo run lawbada awaba kya pi bangamke India ge opener Rohit Sharma innings ge hopa over gi bari suba ball da run amata lawba ngamdan out oike awjaba over da Rohit po out hen ki ba sign Afriti na sumnagi run ahum da out handun India ge scoreboard run taru khak lairingai da batsman ani out oike bane Captain Virat Kohli na innings adu Surya Kumar Jadhav ka loina na semkon na bahona rakhi adubo apun baran kuntra mathoi surak pada Yadav ran tramathoi lorom laga out oike Rishabh Pant na mahaki mohot chinduna sanarakpa India ki apun ba score adu marhum bari yahon bangam ke Pal ball kuntra da 6 ani amsung 4 ani jerga punaran kuntra pal lorom laga out oike India ki makhatrak ba batsman sing phajawangam ke de Captain Virat Kohli na over taraga mapan phawbada sanaba gamduna ball difu ga mapanda 6 amaga 4 manga jerum laga ran nifu yangai ka tare out oiduna India ge punba score adu over kul loisilakpada wicket taret out oraga run chamag yankai mathoi innings loisin ke Pakistan match adu mai pakna baran chama yankai ni thoi adu makoina wicket amata out oidana over taragani pan ge manga suba ball da lawba ngamduna India po makoina wicket tara do thoi bangam ke team adu ge opponent Mohammad Rizwan amasung Babar Azman out mathang china run humpudrama pan amasung humpugani pan lawrong ke Baka tarakpa atopa pau amadana laibak tarake anpoi sing tantuk na ba foreign minister da khangan kre Tarki ki president Recep Tayyip Erdogan na lebak atu da leiriba US amadi Germany ki anpoi yawn lebak tarake anpoi sing tantuk kina ba mahaki foreign minister da khangan kre aire laibak atu da phajin da thamleba civil society leader amabo thadok na ba harba lebak sing asika anpoi na appeal tawkhraba matung Erdogan na magi firiba si lawki bane anpoi sing asina Tarki da phajin da thamleba Persian born Philanthropist and activist Osman Kampala Tatung na joint statement ama Tarki lengak ta pisin kiba kaloinena Tarki dhau aduna tungda akai ba kya thogala pa yai ana phangdo kibane amarum da Tarki gi president Erdogan na phangdo kibada mahaki foreign minister da mathau masak khangda ambassador tara adu tan thokina ba khan kre Tarki da leiraga mathau tawriba anboi singa sina Tarki masak khangtrabade mafamasta leiba ki kana ba leite aire amarum da European countries sing na phangdo kibada hiram bachik mari leinana Tarki ki maike degi official notification amata lakpa leite aire RJD leader ama thangna thilaga arkhre namaju numit Bihar gi
खामसेसपुर डिस्ट्रिक्ट राष्ट्रीय दल RJD की लीडर अमसों रेवा पंचायत की सरपंच कैंडिडेट हेमा राय की मपुरोइबा थांगना थेलगा आटक्रे लेखिद्रब श्री कृष्ण राय की हक्चांग अदु खानपुर पुलिस स्टेशन कोनबा महाके पोगनफम ओरिबा सिहियाई विलेज तकी लबुक अमदा तारंबा थेंगनाके पुलिस फोंदोरकपद वाई विलेज अदुगा अयुक्ता वॉकिंग चटके पुलिस फोंदोरकपद वाई विलेज अदुदा अयुक्ता वॉकिंग चटकी मतम खरा कानरगा खुंजा सिना महाके असि हक्चांग थेंगनाके थौदोगदुना खोइरांग खोइसाउना लब खुंजा सिंगना महाके हक्चांग अदु समस्तीपुर गोदरगढ़ माइन रोड की रेबा चौक थमकी अमसुंग पुंग होमब्लोम लंबी थेंके केस अदुगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एस मिश्रा न फोंदोरकपद लेखिद्रब म्यू अदुगी लोइनबी हेमार आइगी स्टेटमेंट मतुंगिना एफआईआर अमा रजिस्टर तौरे हेमा नमहाकी मपुरोइबगी मिहादु पॉलिटिकल की ओइबा खुदम गमरी लेनरंगदब माले हायरके सस्पेक्ट खरगी मिंगचिंग खंगले मखोइ तुना वहंग फोंग तौरगने अरोबिदा कंटेंट सिंग असिगी मरोइबा पाउ खरा असिबा पाउ तमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदि फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरिबा पुनमक पथागसरी चैनल असने तोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरमो लेना लाइक एंड शेयर तौबिसु काबिगन पुनमक पु अमुकाना थागसरी